Hi guys, here's our ingredient for today. I've got two mullet here to make a raw fish. Got octopus and some squid to go on our charcoal barbecue, and some blue swimmer crabs. There's some abalone, the baby ones. And here's just for our soup, beef soup. There's beef bone and offal, cow stomach. And we got some taro there to go in the oven. And all these ingredients, the zucchini, the eggplant that goes on a grill, and zucchini is going in our soup. Okay, let's start cooking, guys. Okay, guys, our beef bones in here now, all clean. And I'll just add some water for our liquid. And start boiling it. Okay, let it boil, guys. Let it boil, guys. Got 3 little onions and garlic. 5 cloves of garlic. They're small. Just add it in there now. Give it a salt. It's going to take a while to cook these bones. Two bay leaves. Guys, I've got some garlic mustard in there. So 1 teaspoon. A beautiful herb, so there's some lemon pepper. 1 teaspoon. Okay. All the flavor for our soup. Okay, let it cook. Come back. Here's our fresh deep sea mullet. I'm gonna add a bit of salt. I'm gonna add 1 gram. Just easy raw fish, guys. Simple. Just gotta rinse it bottom. Rinse this bottle with a bit of water. Guys, so quick raw fish, nothing else, just add a lemon just before we eat it. The one I don't like the raw fish to cook over the lemon. Okay guys, that's it. Bit of ice and cover up and put it in the fridge just before we eat. Maybe you can add more liquid and add our lemon. Okay. Hey guys, welcome back. Here's our beef bone. It's halfway there. So now I'm gonna add our offal, inside the stomach, and then mix it up with a bit of beef. You can buy this from the butcher. It's already cut and ready to make soup or whatever you're gonna make. The soup smells so good. The taro's in the oven, and what do you call? Our raw fish is in the fridge. Here, guys, and then start cooking it again. Okay. Hi guys, our beef is ready, and now we add our zucchini. Just bring it to the boil and turn it off, and then let's go inside and do cook our seafood and start eating. Last thing I'm going to add in there is the spring onions. Just freshening it up. Okay. Guys, now it's boiled. Add our spring onion. Okay. Stir that in. It's a nice, healthy, easy, simple soup. And it's it. We're done. Turn it up, put a lid on. And guys, Mom's doing a barbecue.
And Grace playing with a phone doing nothing. Same. Grace already have put the stuff inside. Oh, they need a bit of help. Right, let's slow cook. Phê quá pha bệt. Hả? Phê quá pha bệt là ngất steam này. Nó vào cùng mà trả lại đúng không? Còn cùng mình một món này. Ngồi pha bệt là bọ. Ngồi thế kia. Ngồi sao mày? Okay. Having a little barbecue with no people. Sao vui đến lắm. Not really. It's like a furnace. It's not good. Rồi. Nhưng mà món gì mà Mà miếng mẹ ai cũng mà là lấy phía ai cả cái phía ai quên mà kom je ook op de bus even. Gratis. En maar wel maar je baby op de bus op mong. nó phát quay mà ngày ấy mẹ lại cái mà mong đồ mẹ là phụ En dan kwam hij nee abbe. En is het zo. Kamu pun tak ada wala bangai seafood wakil. Grace, share the fly. En dit wel even veel wat weet je. Okay, longer we film. Masak kamu saka eh. Mereka ikan dia. Kita pelang suku. Hang on away. Maar det hockar där. Oh, nu kan jag se också. Seafood money. Phải mai để mi kupe eh. Kan nak kuat kili lah dia. Mai đòi gì? Này đây đã có mỡ nha. Đây mà nó mỡ đi. Nó phải ngay. Grace, can you go inside and get some knife, please? Thank you. The sharp knife or which knife? The sharp knife. The black middle one. Ngayon punga-punga ikon tayo. Mary. Kami nga rin. Everything's good for nothing. Oh, need to bring the towel. It's in the oven's ready. I'll go and get it. Kuang ni yasu de pisa vea Oscar ye la copa kima la coense. Le wale ni cope mo. What are you doing, Effie? Do something for this one. Make it soft. Masali vela lilay. It takes ages to cook those things. It gets tough. Inside. And no fish. Put another one on? Yeah. Another one of these? I fried it. Kaya kaya na maka ay makangay.
Yeah, go and get a Tara. Yeah, we're eating, guys. We try to hear the music. Music is background. I want to hear it. Okay, we got Tara. Got raw fish. Got soup. Eat, Grace. Okay, that's easy. Scallop soup. Nhưng mà mày có đấy hả? Đi ruột qua đây đi là ấy. Mà giờ mà đi ấy. Okay, cool. What do you want? More of that. Tôi phải đi xin chơi rồi đi. Put your bowl up to it. Above it. Put your bowl above it. Cái này mà nó này. Spoon. Yeah. Oh, I've already got a spoon. Okay. Eat them all. Hi guys. Rồi. Oh, I have it in the The video. Ôi. Good. You want to squeeze your lemon onto it? Come and eat. Great. Anybody. Grab your lemon. We got raw fish. We got galo. Beef soup. And seafood. Good. A bit of Maori. The scallop, guys. Quấy nó ăn đi của ông. Mà không Not really. Oh yeah, a bit chewy, but we like that. Let's pick it up and eat Grace. They're all good. Eat them all. What do I do? My sound and fresh water, go on it. Nào bia yang này. Để ấy mắc cái gì. Mà nó phải ngày mà có điều mẹ. Quay ra cũng đi mẹ. Kéo nó kịp đi ra vậy. Ôi. Phải đuổi xe lên nhiều đủ đi ngay. Cũng có lên của đi. Not that. Thế bà cô đây. Ok. Ok rồi. Đi nó có đánh mẹ lại. Mấy cô bà về là đi đi. Đi là đi mà nghĩ sụp. Bà cần nhắm. Đi phá pháo. Ôi nó mới nó mới đi xuống. Orange scallop. Some more here. Cái con một đĩa quá. Did you lick it? It's such a pretty shell. Mấy mà em super rồi đấy đâu anh lại đâu. Sắp gái vậy. Lại đi phá pháo. You still eat your taro with it, bro. Quay mà đi quay ngàn. Flies have found it. Này này vậy chứ mà ông này đi. Cái là súp hết. Vậy đi cũng mất sụp. Sure. Một đây. Ngày bữa mê cái ngô mà có ở đây. Không cần phải phải xem pizza. Not too much, Oh, there you go. Oh my gosh. You know I'm gonna die.
Man, this is a barbecue there. Yum. Nó khui đi. Đầu. Mà lại đi phá hoang rồi đấy. Niin, osa vaan koko me ai voi You koko know, dai. later on when we played this Ai game, me ngap me ai skadi. Phao là để kể đẹp nhưng mà là cũng quay bé về để kể đi miền. did you get sick? Se on kuka no sei kai ai foi. Về sầu riêu ném. Cụ cái phá phổi. Mình để quên lâu rồi. Cụ quay ngã là tập cái một cái quay lại. À mà quay đến mẹ ai phải phải quay. What else do you want, Donna? À mày phải phải một sao lại rồi phải mình sẽ nhảy phải phải quay. Còn ngoài mắt không tiếng. Can you share the phone? Ai ku le ni ko pe. Wait, turn into a statue. Phải ngã là. Pe. Phải Turn ngã. into a statue. Sao á? Yes. Okay, na foi aqui porque esse vídeo né. Wait, do I do Mas fun? me cheese is nice. Eat that and drink it too. Phải chip của là số mạng đấy là sẽ. What about this? Đây là không biết bố rồi. À nếu mà chip thì mẹ chip. Cái này xua cái này bố. Đấy chị. Look out. She's gone blind. Where'd the milk go? Wow. Thank you for watching, class. Love you. See you next video. Bye bye. Bye, guys. Bye.